Hmm. Duma boleh bende. Ibu masuk keluar boleh. Nangan nang ba nya caca tanyam lo kaya kemarin kore Kayak gini dia. Tidak abaan gi sandalatin kenten masuk di nepak. apa canang kok jenggu sandal siapa Maksudnya ale. demak alen lo jong Tak tahu ki pak. Jadi ale. oh iya saya nggak jong alen men keluar sebenarnya tanya akin Apa bolan pak? masalah pergaulan ru alen men jong Polan sama sana setia kan ben tahu tibi tin kau keluar lu ya dia gesan biro mana celeng-lelengan be Apa pak? ya kau lemen les kecil beh dem sandal jong Yang kui ale ke pak? nah ru laungku senemon sandal ke baca len keri abah tak sandal ana jalan lah Mangka coba teka ada sandal lah. mida iya jong Iya. pagi tengah ngepi kok deh demra kacau gua jong 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 dem kena rumit tadi mau dulu ya jong 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 Apa? nah jadi ya paling lokolokan dari kelo tadi ngaki tegar bekak kok jolo ya Tangi ding ko ba cuban lokolokan. Ciko bedeneng jedeng giburu. iya tuh lebih tagi kok jong saya kan ngepi bulan tengah bapak ya Ku ba minta kecet lolo teker busen kok. nah jadi ya rasa orang tuh ngong-ngongan ambu benci minta pese ke bapak Tin kebole kema ben pak. kebele mau capek keman ben Oh jago kema. Engko ma tay beli saya so pak. Tina ben malai cerai so mak. bah bajen kurang ajar ben jong Pajak keset lah kena aja. Beri di mana bende? Tang cokor. Ini gue cokor nah. Pak aja ben. Pedua sualin kok. Ya. Lanjut, nekat bos. Ambung pak. Wah, pero. Beni peye le. Cewek. Mun peye kening kakan. Langsung bas. Kiu roh cok mau dah. Le. Dia tang genteng cok ngelenyer kok. Duh my bestie. Gagal. Berem nyerang menarang ngaruhnya. Berem le. Tak tahu kakak ngera. Tidak pernah jadi artis sinetron.
Yang lainnya orang yang ngepseki, membanda artis sinetron. Nggak bisa deh. Banyak minus sah. Cetak jak kundul. Boten jak kereng. Bencok saking diibarkan. Kereta lang bi kenton. Tau nggak le enak roh. Tuh saking bunyi korban bibir. Benar aja. Là thi biển mà lẽ. Mi bị thi bin su. Siapa dua? Kok ben? Anh đi xem lẽ. Oleh dim bese su. Ya. Pak gì bơ. Apaan sih tepak? Pada masa saya kok belet nasib bơ. Kadeka Elu radu. Apa sih maksud kedeka aja? korban dompet kosong. Aduh, beneran kusuk. Mereka 9 sila dan let. Malay taon tetap sila pemikir saya malolo. Mai kah? Demah. Mai su. Mai buru. Pak. Pak, entar sih, Pak. Rini mo ba Jong? Bila ko ngalaleng manolo. Aduh. Bola apa kirim sokonnya? Pas tak kena tengah. Dim pesen, Pak. Ada Jong, Pak tadi pesen. Tilet pasaper. Ari gara-gara bersu, kita brief saya, Pak. Tulat. Halo Picing, halo juga Tubuh Gemoy. Ada apa Picing? Galau kok deketan. Jangan dibawa galau Cing. Ayo berangkat, ini superhero. Amin superhero ya? Ya iya, ya banda Superman. Oh ada Superman. Batman, Picing dan deh. Tubuh Gemoy, Superman. Mana orang kau buang ngalah sendal. Ayo. Pergi, ini kita kronyo. Nggak toyol, Bu. Ibunian kan Arya. Nih, beda toyol raja ngaji ya. Kan kita superhero, Bu. Ara pemain serkep kita kah? Yuk, takut kok. Ini lama be. Enggak Suliman cetak ngeraro. Ayo, yuk. Yuk kok. Ayo.
Anjing mencong, anjing. Akuat. Aduh! Abah, dak andul. Ah! Beni toyol! Orang kok dul, kan isang kusil mangkit, aku sunay kok. Tok jia pas, dak lonyo nga jia. Orang nakian kok dul. Setipulan tang citak lo nyuri sang kusi luman cetak. Tagap praben. Sambi benar apa dul? May pas ngatin ko aburan. Dan kok isang kuy orang dito siluman. Benar apa kelo dul, may pas salat-silat. Di belajar silat, cing. Men bedereng lak nyala ah, nyaman laben kok. Tak share ko dul, membena laban. Mabis ngaji ah. Membena laban, pengusun ben raja. Alaban ben. Ben kene kepe, remok kelang tolang ah. Ayo sampai remok kelang tolang, bo. Daging ah, oras kerotang. Ya bener. Aku lah, ben pada ya. Oh! Gabi apa sila sih bu? Kita superhero. Seko Superman, Pitching Batman, Batman. Oh berarti sila si sabon yang cedak yuk. Karena Fatar berlembang banan kan? So, let aprot. Iya anak lu. Bon tadi pese kan? Iya. Iya. Bon butuh pese. Iya. Bon terala apa? Iya. Butuh berempat pese. Oh. Oh, nyatanya lolo. Tak kalah ka wartawan ben. Bah, lu. Angkor yang ngajak ben kerja sama. Kerja sama apa ji ya? Allah jangan cek sengko mungkin tak ngasih le. Bah, bisnis are banyak hasil so. Mula kadung lakon yang kelakuan ji ya. Memuaskan oleh nah. Iya. Leles so. Ya sih nah, mau tanda. Remlet. Bisnis dan jarot. Dem to arab gendek liburan. Tot. Mayu noro kok bisnis ya. Iya, dina kelun. Mungkin noro bisnisan kok ben. Banyak orang boleh. Senda ala kok itang bisnis kok setia. Tos lu. Cok ben bisnis apa? Bisnisnya repese. Bah, iya kok tahu. Cok bisnis dia, tujuannya repese. Tapi bisnis apa? Nah, banji tak kira ngerti so. Mau temen deki ancu. Mulai bisnis. Mari let. Baiklah. Belum kah Ruger? Ya, teras biasanya ruh. Dia menput. Ya ada ger membrak lenjelenan. Nikmati suasana alam ruah. Cek mula ruah. Tenggelik pun. Toju ko lu ger. Tuh, tepat aja bah. Tendang kena pasan. Raplet mayu ngajak kepan be. Saya bisnisnya jarot. Apa boleh lewat berenung budi. Ayo. Ini bebay menjong. Meleleng melolo. Jangan salah, Pak. Engkau ada bisnis ya. Bu.
Bisnis bencong tapas tedung ke kasur wa. Injo nom. Lekar ungguan ya. Bisnis jarot, engkau masuk solet, esoro nyari orang. Terus, nemu orang lagi. Be enja boleh pu. Teting kau soban beni orang. Curun. Belum ah, nom. Engkau ngasih ben. Belum, Ger. Belum nom kir. Bye, corona lagi ya. Pak aja. Nilet nyari orang boleh. Gas, tak sabar kok cara aku bisnis lu. Kaya kok kaya. Yuk, kami pejuang rupiah yang tak kenal lelah dan tak kenal gengsi. Senko Avatar, Senko Superman. Senko Batman. pencah berubah. Lemar ya, selanjutnya kena. Selanjutnya, pacar. Anakku. Siapa aku bu? Yang tadi sedun. Oleh di mana akan menuju. Kaki ngodara apa salah aku ah? Jaga ya Andre dulu. Kau ingin gaya? Janganlah banyak gaya. Letunya. Tai kena. Ya. Berangkat. Wah, nang ada so. Woi. Yuk. Aduh. Superhero. Boleh tahu persoalannya? Engkau ya, masuk jarot, esoro nyari orang. Abis bisnis ya, noro be. Berapa? Bila? Mulana. Jadi mari apa jangan ngasar. Engkau nere mah. Ayo persiapan. Lantas Mas Jarot. Tuli berbaris menjadi 2 barisan. Wilet. Siap, gerak. Lacak depan, gerak. Siap, gerak. Bos jarot datang lah. Berapa? Kena kepi lah so. Siap, kena kepi. Siap, kepi. Sebelum bisnis Rai mulai, mari kita bersiap-siap dulu. Benso, let, kebudi, narok barisan. Sebelum bisnis Rai mulai, ayo berdoa kelun. Berdoa, dimulai. Selesai. Yuk, mulai. Bah, main yang nanggap pire. Mulai, Mas. Jadi mau barang saya jual. Ada bisnis. Siapa saya jual barang, Dul? Terus, Cong. Bisnis apa ya? Bisnisnya apa sih, Nom? Maksud tapi sih nyari saya belum aja jauh. Ya nyari pese, Nom. Banjir tinggal nyari pese. Di sekitaran dina. Saya siapa saya sehari aja. Media banian pak ibu. Engkau bari nyari kontak da motor. Abit. Temuh nengaleh telubang berna merah gernyap. Pas saya santerin. Kepak ke pese atosan. Lah, terus kok ngecek abis nih nyari pese. Ini polan apa? Ini benar ya. Kadang na pese jari kelate. Atosan, eketan. Pada kena. Ongguan benrot.
Ongkuan, benom, tinggal nyari pese sekitaran dina. Jadi mau nemu setor kangko. Deki bagi rata pas. Cocok bisnis jirot. Pengaruh ya. Berapa sih jam setan doh. Kurang ajar. Kan kok ambil bisnis apa? Orang kere perak. Demager. Ya nyari ratusan biketan re. Iya ke TV bancu. Terus saya naro bisnis jarot selodong jiban. Malah naro lodong gian. Kurang ajar kepi. Kita mencedas mencapai bisnis. Orang nggak ada beran. Melengah ria. Nurut jukinya nyaman reko. Belum bos. Hing kita ke mana bos ah? Ngomong ya. Belan cecer bos. Tinggal abang cu. Koran mana? Arya sebuah kesalahan. Keberapa re? Maksud dia, temen tak kesalahan. Ada kata spor, dul, main temen jibas kedua. Rem. Buret. Berubah. Aduh. Kurang ajar. Tunggu re. Tolong.